He pakanga nui kei te haere I roto o Dublin hei enei rangi whakatāne ko te kapa namatahi o te ao ngā ōpango ki te kapa namarua ara kia Airani. I haerea Irena Smith ki te mātakitaki I te whakangungu whakamutunga a te kapa ōpango. I kōrero ia ki ngā tāngata paku rawa e rua o te kapa ōpango. He wairua hikaka tō te haika Māori nei kia eke ki taumata ki atu. I love attacking rugby and just getting out there and enjoying myself, but obviously sometimes that can get me into trouble. So yeah, I guess it's about having a good balance between doing the right things, making the right decisions. So yeah, like the boys around me are helping me along that journey as well. So for me, it's just trying to grow as a player each week. Hei tā Damien McKenzie kei te pakeke haere o na whakaaro me o na pukenga whakatau ki runga I te papatākaro. Kua tau hoki tōna mau I te poraka te kaumārima. Yeah, I'm enjoying it. It's obviously a bit more freedom back there compared to 10, so yeah, I'm enjoying my time back there and helping out where I can when they're not available. So yeah, I guess for us it tries to keep the defence guessing a bit, and yeah, like I said, I help out. Ko te taitara toa o te ao kei runga I te rārangi a pōpō nā koe nei te whakangungu mutunga e whakamaro ake ai I te rautaki hau e puta I te ihua te kapa ōpango I te kapa tuarua o te ao. What most people don't understand is everybody we play has the game of their lives because we're the team that they want to beat and they get up for it and so they're playing 10% better than they normally play from the get-go. So if they're a good side and they play 10% better, then we've got to improve a lot ourselves, and sometimes it's a real battle. And this time of the year particularly, we're coming to the end of our season, and so we've got to find ways to get energised and play with real purpose. Ka whakanui hoki I tērā o ngā toki Māori a Aaron Smith I ngā whakamātautau waru te kaumārua, kia kapo ake ia I te taitara kairautau tōhito rawa o Aotearoa. Ko tērā momo I wainga I te whānui o te kapa, he whiako ka whakamahia ki te papatākaro o Aviva, hei enei rā whakatā. Irena Smith, atu I Dublin, te karere.